pada tidur semua. Ano na tahu bosku? Ano na tahu? Oh, Ano na tahu bosku? iya. Kuambil kumami ko ana tahu. Oh iya. Ah, na tahu teh bosku. Iya, kuambil ko ana tahu pira. Oke, selamat siang kembali bersama Nompit. Ini kita mengunjungi pondok nomor 38. Buang sana. Doang mo. Siaran langsung mo matindi. Ito daw dapat ko na link ko. Oke. Siang masuk. Tak berkerukuan deh. Oh, mani maras sa mani. Ini ako tamangir dol. Iya, tadi kan yang minum sih. Minum kopi dulu. Yo, ini po. Yung pala ba mo sa tingin sa water pala? Nakadahan ka lang. Baka walang ko may talente. Oke, silakan ngopi dulu. Nah, kalau ada kopi, ngawa, nyete. Yo, semangat. Banyak orang cantik di sini, guys. Oke, guys. Halo, beautiful. Banyak beautiful di sini. Latile lokal. Mantap. Oke, silakan minum. Nomor 3. Ya tuh terlalu bukan urusan ramai ini untuk pemikiran teh. Nah, di samping ini dulu, mana jadi orang baru keluarga kakak itu yang Segala misalnya bangsa. Family from around the world. Yeah. urusan. And German. Thank From German. Yeah. Very good. Thank you for coming to Toraja. Yeah. It's a pleasure for Thank you very much. Pak sekalian lihat kan pembelian teh. Okay, how are you, Mister? Fine, thanks. Okay, fine. Mari kita merokok. Okay. Minum ballo. This is Mister from America. Rampio. Okay, well, Ini from Bala. from Bala. Ya tuh Okay. from apa? Bala, Guatemala. Kapalawala. Kemana? Okay, yeah. Bayari Ya na- lagi ide dah. At na ano ko kampay na taa di rampo ha. Sudah na marampas ka. Taa di sa malay. Gua merumah itu. Okay. Malaysia Mall yang live. Ah, dan malam. Malay binako ka tay. Dan yang mall. Ini punya ini kami nanti begini. Oh. Oke, minum balok dulu. Oh, di depan bawah nih.
bos ini udah ada lah. Halo. Okay. Oh, kindex kami na yun. Anak kami kan kumande. Halo. Mantap. Thank you for coming to Raja. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Like, you know what is a pet? You know what is a pet? Pet? Yes. Pet is like if you love your animal, you know, like family member. Okay. Adoption look. Halo. Halo, my brother. Okay, Jacob. So, Okay. From Hungaria. Sanggaria. Hungaria. Oh, Hungaria. Oke, saya kira di Sanggaria. Dari Hungaria. Thank you for coming to Toraja. Thank you. Thank you. Okay. Yeah, Instagram, Facebook, everywhere. He's an influencer. Okay. Halo. Halo, Mr. Chamat. How are you today? Baik, from Ceko. Mr. Chamat Dari Ceko. from Guatemala. Okay, very handsome. Kanting. Dengan naik kapal kalulu, berarti kapal. Oh, naik kapal kalulu, berapa kareba? Fine. Baik. Okay. Fine. From Czechoslovakia. Okay, Ceko. Ceko. Okay. Ini tu ambil. Minum balok. Minum balok. Iya, oke, minum balok. Hello everybody. Nice to meet you. Thank you for coming to Toraja. Where do you come from? From Germany. Jerman. Okay, thank you very much. Jerman. Okay, very. Okay, wah. Yeah, terima kasih. From Munich, oh, Jerman. Yeah. Wah, thank you. Wah, good. Terima kasih. Terima kasih sudah datang di Indonesia. Ya. Oke, hijrah di mana itu? Oh, di Bebo Lampio. Di Bebo, bukan Lampio, di Bebo. Sangala. Ya. Halo, Mister. Hola de Peru. Oke, Peru. Thank you from Peru. Hola. Buenos días. Kajang hadir. Ya. Oke, dari Kajang. Terima kasih saudara kita dari Kajang sudah. Halo. Ya. Oh. Yeah. Oh, now you can see the preparation for buffalo slaughter. Yeah, buffalo killing. The first buffalo killing will be done here. Okay. Bye. Okay. Jelek jaring hampir putus. Waduh, jelek jaring hampir putus ya. Bagaimana kalau kita coba Telkomsel dulu ini? Jelek jaring situ, terus kita